Faatalanoaga with a Smile campaign is all about providing quality customer services across the public service. Driven by PAC's vision of public service excellence, the mission is to provide quality public services. Great customer service is what the public service is all about. It's simple, it's free, and it's a universal language everyone understands. It is human nature that when we are happy, we smile. And when we smile, we spread positive vibes. We create a happy and a safe space. This is the simple message of the campaign, that in whatever service we are providing, we are happy to serve the public. We value our people and our communities we serve. This is at the core of the public service values, service and respect. It is often said that when you answer the phone with a smile, the caller can hear it. And that is power of a smile. It starts from you and from me as individuals. Together, we can transform the way we serve, the way we think, and the way we work. Make a difference. Serve always with a talofa and a smile. Be the change, talofa with a smile. E fifi lava e toi whawhelo iatu ma toi whaatalo whātu le whaafonga mai moa a lo tātou tunu ule nei fo i tai au le a sofa reile hea ma lo lava le sui fo manuia ma lo fo i le ona sai le amatamatai ia o le afa moa mua le nei aso ia e peo na tātou iai whaamana tuina o le Anzac Day ai o se isi fo i vaenga nei o le tātou polokalame ia ma le matanga luenga o puna oa whaanatua ma le sisio manga po le MNRE ia au a lava le fafolaina ma le whaamalamaina ia o se tasi o vaenga tāua pe o le whaatino ina la unanga na matanga aluenga ia e ala le polokalame o lo nafa ia ma le au ina mai o ota po la pisi a whaateko no losi ia tu load whaafonga mai ia i le nei vaenga le tai au ai whiwhi whailo le tātou laulau nei ia o le ua se ia le sunga ia fia so i tamali isi osi ia o le sunga le Principal Chemical Officer ia mai se fo le sunga ia fualanga pemita ia stasi fo o soisinia ia i tulanga taulau ele ia ale tātou matanga luenga lea ua whai masui le matanga luenga ia se i wha malama le vala ia e pei ona il tātou polokalame lo whaanga solopea ia e le neiva yaso ia patalo watu malo lava sei fo manuia lau sunga fia so i tamali ia mai se o le sunga ia fualanga malo lava le o no sai mai ia i tiutam whaiva nei tā ma se tātou polokalame Malo lava don ia e fatalo fa tu fo i lau sunga ia o le fonga le tātou polokalame i le nei tae au o te fia fatalo fa tu fo i le malu le atunu ia o lo whapeo na whaafonga ia mamai moa mai fo ia i lunga o tātou wala leo ma la ata ia o lo o tu ina atu ai ia le tātou polokalame i le nei tae au talofa lava fatalo fa tu fo i mtanga luenga le malo ia e maisi o pisinisi ia maso se fala potonga lava ia o lo mafai ona maua mai ia le tātou polokalame le nei tae au ia whai sui ma fualanga nei ia o le sunga i le sinia fo e lo va ia tātou no fuanga le o lo la fo e la pisi landfill ia e whaatalo whatua i lau sunga ia whapea ia le tātou polokalame le nei tae au tono te fia whaatalo whapitoa lava i na ia tātou no fuanga voia po collection stations ia e au ina mai ia tātou ota e peo na e tā ua ia o lo patino ia le tātou polokalame o lo whaanga solo nei le ana a mataina i le asos fulma le whao a perila ia se ia whaangata mai le asos fulma le 5 ia o me ia o le masina fau lea ia tuwhi whataro whatua i le sunga le whaawhiangainga ia a whaapea ia le autara wou e whakasa i whale a siu ia le la whaasolo atu i le pito lea ia a wafo ila tātou stations ia o lo whaatamilo i tātou motu ia i upolu nei whatalo whaatu i le e whakasa i manono uta o le metutisi lea i Satawa whaatalo whaatu fo i le e whakasa i Malae Malu
ia o le tatou ekalesia katoliko i Satitoa o le e whakasa i taʻilefanga ia whatalofa le whakasa i Eva ia tatou o maila ia lea ia i le ekalesia asfitoritoia fio mai i Vailele o le tatou ekalesia e whakasa i whatoia ia ma le tatou ekalesia e whakasa i Sinamonga whatalofa whapitoa atu i tau sunga i whawhiangainga ia mo tau whaletua. Ia ele ngata i leo tai autalavou, ia ma autalavou. Lea ua ngafa whaapitoa lava, ia ma lewa aia lelei, ia i le auina atu leo a tātou ota. Ia ele whangalo ina ai isi a tātou stations ia e tolu, ia o le whaleoloa lea po le supermarketi lea a miners o lo oiwai 5, ia o le tātou whale lea le whalapotonga le STAR, le Samoa Tokelau Association of Recyclers, i iwai tele. Ia ma le tātou swama, ia le Samoa Recycling and Waste Management i tawha ingata. O isi la vaenga na nofoanga na e tolu, ia lea lo ato ai tātou nofoanga e se fulu ma le tolu. Ia o lo whapea ona hao ina mai ai ia tātou ota ia e pei ona tā ua, pe ona iei tātou porkalame. Malo. Ia, fualanga. Ia, fia fono whapi fo i le whatalofa ma le whawhelua i fo i le sunga ia so i te maari i le nita e au. Ia, e le whatalofa i le pa ia ma le mamalu fo i o Samoa o whapenaon, whafonga mai le nita e au. Me o ngā tele se ia o i o naiu. Ia, ma lor so i fua maua ma langi ma le nita e au le lofa ma le anga le leo le atua. Malo, lawan soi fo maria. Ia, lau sunga fia so i tamali, se au maia se whamatalanga la tamai ala tūlanga e pe ona yaile a matanga o tātou porkalame. Ia, e pe ona wha solo atu ai tua lava yaso tuana yatu malneiva yasa whamalmole. Ia, malo la whaftai tōn peon silfia o le sa iele tātou porkalame le sa whaalu watu mua i lunga le tātou wala leo ma le ala ata e whaailo ai ia le whaatinonga. Ia o le tātou porkalame nei, ia o le vai aso la le ana te anei, le ana a mata ai, tufutufa ina atu ai a tātou beans, tolu a tātou beans, o le bean la poa, le skip bean, ia o le bean feololo, ia malaisi bean e la itite o se laudua sfulita. Ia le alantu ina atu ia tātou nofuanga ia sa o wha tālufa ia ili tai au nei, ia nofuanga la ia lewa wha apitoa lava. Mo le awina ia i o tātou ota manatua o ota wha losi. Ia po o ma ota e alu i le wila. Se i whamara mole se i au mai a lava whaata i tainga. Ia, o whaata i tainga. Wai ai nisi le i maa ua le tātou polokalame mua. A o lea whato a maa ua le tātou polokalame nei. O le whaata i tainga ota nei po le wha Britania le wha ingoa i o le e-waste, o le electrical and electronic waste. Ia, e iei le telefoni. E iei ia le computer, o le laptop, ia o le TV screen, ia iei tālonga voi o Xbox. Ia, ona o maila ia le i o taota ia electrical waste, ia ia le toaster, ia o le microwave, ia maisi o la au, o le stereo, ia o le tio, ia o maisi tu ainga o taota ia le wila e pei fo i o le ili, ia o taota umala na lea ia le pokalame le whaapitoa nei, ia i le priota le pei ona whaailoa atu. Ia lea la e auina, so a whapea la iai nia wata whapea i lo ainga, wata tau ona la fuai. Ia, ono fuanga la ia sa whatalo wha i ele tae, ono fuanga na leo whapitoa lava e te a ngā ia tuu ia wata ia i ka alone po beans ia wa umana whaatu langa ina whapitoa a whai o telefoni, ia e tuu tono re tama i pin. Ia e te a ngā ia, o la fo i la ia le sunga whawhia ngainga ia malana au talavou, o la tau foi live so ane whailoa ane ia te oe ia le tuainga pin ma le tuainga ota e te tau ana tu ia i lona tele e fua i lona tele ia ina ia ofi le ia tatou ota i tono kalone e pei ona tu ina atu. Fia e whailo i le mana ia re tali mai fo i o le malo le atunu. Ia pe ona silafia ia o le vaiaso nei o le sa whaasolo ai tua ia le ofisa sui o le matanga luenga. E a mata la ona siaki. Ia mawhaia tātou suenga ia po le audit. Ia e fua mawhai tauina ia mawha mau ina mai tu ai ngā ota. Ia lea alu le tise ia mautauta wha teknolosi. Lea na wha apea ona
whaatumuina ai pena tuina atu ia tātou pensia ia e langona i whaile le whaafitai ia o lea ua whao ngā le lei ia le awanoa pa e iai a tātou stations ele i na matawina ele i ai mi o taota ia ngā i atu ia le au whaingalwenga ia le mtangalwenga ia ele i whaatumuina ia masalo po lai e tau tāpena ia po lai fo ia le i maua le lei ia vaenga e tauntuina ia ai e fia e whailoa o lea e whaawau lava ia le tātou porkalame sila fia dono o lea wa whaalau iloa mai ia le pepesi ai o le tanki fever ele mtangalwenga soifua maloloina ia lea fo la wa whaailo fo ila le ngā lulu e whaipaanga e male mtangalwenga o haonga. Ele tamu whaile e tineia fo ia pei o la au, manisi vaenga e fofoa ai ia le namu, awa o le namu lea. Ia mola sila fia, ota ia e pei o microwave o toaster me whapena. A tātitia solo i autua ma utua lawa. Ia e toa ai ia le vai. Ia mafofoa ai le namu. Ia lea la lia e mai ia ma whaina i tātou whaamai ia pe ona whailoa mai ai o le awa noa le nei a whaapea o lai ai ni o ota fo ile o tatau ona tiai ia o le awa noa nei na o le wa ai lava po o whele no fuanga lea te lata iai ia ona e a ngā ilola ia lea e tuina ai e tuina atu ai o ota ia ai ngā lue atu ia le mtanga lwenga ia molo na tuina mai ni ngale a tia o te fia whatalo whatu fo ile vaenga le star o le star ia o le vaenga lea o le konkarate lea o wha konkarate ina ia mo le au ina mai o tatou ota so o ngei la anga ia i tuala ia si a vaenga lea i nisi o tatou station sia lena whaile so isu enga penga audit ana nafi ia lea la anga i la tau i tua e mata o na au ina mai a tatou ota ia ona tātou toi whaaputu fo ela ia o nisi o taota mo le vai aso fo ia ma whaauaua i pēr ia le tātou porokalame. Au maua pēla o wanoa wai umatu atu le sunga ia fualanga. Ona tala noa mai le o ia ini whaafita uli ia poni le sona awa o le sunga ia fualanga ia le alo o atu i tua e whaatino ia le tātou ngaluenga o le audit tātou suenga ia tātou ota. Ai o taota fo ia matawina pe o le aircon. Ia white wares fo ia moto vaenga ia me la popo. Ia pe o masina aisa. Ia pusa aisa. Ia o vaenga la na ele o fia i tona tato por kalame e ui o le o taota o lai alu i le wila. E ona e faisi tele. Ia o taota la nga o lea alu i lalo tato bulky waste collection. Lea au ina mai ai tato la pisi e masani an whailoa atu o la pisi mamafa. Ia o le masina la o uni, ia e whasalau atu ai. Ia o na lao i folola, ia lea o vaenga na i lumo i autafo whatala pisi. Ia e alwatu fo ila whapitoa ia konkarate. Ia e au ina mai ia vaenga na whaatasi ai mau a mea, mai isi vaenga. O fo ia la iti ia vaenga la na lea whaailo e mwhapitoa i tato por kalame. Ma lo whaafitai sau noa. Ia, mana i o lea ua manino le wala lea lau sunga fia so i tamali. Ia, awai, le si vaenga lea na mai mua tato por kalame whamai. Ia, e whawhia la o le e kukusale a uli. E kukusale a uli mal pusa isa mal masinka mea o la sulu umal palaka. Tu ia, ai mana i o lea ua wha manino anto le sunga ia fia so i tamali. Ia ile taimi o tātou au o taota po o la pisi a te le tu lou whaafanga mai le tātou o tunu ia a o loo wha mua mai vaenga la i te pei o taota ia ma la pisi a lea sātou lau inatu ia ile taimi mua ia se atu lau sunga fualanga wha mole wau o le pei maua lau sunga le te anga i le team tonu le anga i atu i tua i tātou saitia le e au ina mai ia tātou ota nei o le ase wa ainga i le whaatino ina o le ngā luenga o wā lena sau noa ia le sunga a fia so i te mali ia e ma eu le tali mai so oia ia sila wā pe o lena ia ngā i tonu lava ia i tua i tātou no fuanga ia o le ase tali mai tūlanga pe o na iail tātou porokalame ia maro whaftai le whongal porokalame moro wabanoa ia pe ona malia i le saunoanga fo ia le tumatai pule fo ia fia so i tamali ia o le ua whaanga solo le tatu por kalamele i le vaso nei o lona vaso mua nei o le naga ia tua i le ofisa e whaatino ia le
tūlanga le i le fuaina ma le whaamaumauina fo i o le au whai o ota sa whapena o na awina mai tatou station si tua. Ia o le fia whaalua i nei fo i le nganga whaafitai fo i nei whawhianga inga ma o lātou whalitua e mese fo i ia le sau whainga fo i au talovou. Ia ono o le lātou langolong sua fo i ma le tō mai fo tau au e ngā lue whātasi ma le ofisa. E ala lea i le awina mai po le awina mai o ota whaateknolosia mai tonu ma ota malawa fo i o tatou ainga i tua. Ia i le mātau ai le lewe aso mua mua. Ia e te le ale tali mai ale malu fo le atunu. Ia e whai asi te le fo i o ota sa whapena o na fuaina ma whaamau e le ofisa i le aso mua mua lea o le ngaluenga i le aso lua. Aso lua furu lua o masina ni o Aperila. Ia whatasi ma le aso anafi. Le aso lua sufa o Aperila. Pio aso ia lua le nanga i toile ofisa e whatino ia le audit. Ia pe tai ai fo ia station se le ia ini o ota na maua inai. Ia pe o le matauna sa ia nafi ia whatasi fo i ma le aso ngafua. Aerona ia au te lenga talu na mai ane le aso mua mua. Ia e tela ia o ota sa whapena o na awina mai. Mo le ranga whaafitai fo i au talovou. Wasa mau fo le taimi e whaasoa ai ma nisi fo i o whawhianga inga ma nisi fo sui au talovou sa awai le matunga luenga. Ia sa tele lava ia me i o fiai toasters, microwaves, o auli o leanga, ia oili. E sa whapena o na au ina atu e nisi o ainga i tatou station sia sa whaatino ai ia le ngaluenga. Malo whaafitai sau noa a lausunga fualanga tūlanga lea. O lea tau tuli loa lau sau noa ngā AI stations ele i mawhai o nao a lea sao o ato iai le tau vaenga ai le o iai ni vaenga pe le i mawhai o na iai ni o ota ia whaateko na losi i tutonu o beans. O lona winga pe e fōlinga mai e le o ai longa lava o na mai o i o le tūlanga lea i nei ainga e apo o le vaenga pe o na iai tātou whaalau i loa tu inatu. Ai whaamona mole lau sunga fualanga. Ia leo stale avane ai o lo ofisili mai le malu le atunu. E maua sa utu pepe a avatua ula pisia whaataita inga. Ia o le laptop ka alo ia ka miki ke ia wa pele screen. O le masini phone. Ia o le si tūlanga ia mo mea ia o telefoni. O le sa tu se i maua se tupe ave fai a le lava. E mau sa uku pepe a awa kwa ula pisi al tau mtanga luenga mai sil pokalame le alo whaanga solo le taimi le nei wha mo le fualanga. Ma lo whaftai mo le whafsili ton. Ia o le whamoemoea ia ma le aunga o le nei fufuanga po le pokalame al mtanga luenga. Ina ia mawhai o na hao ina mai ia ota ia alu ile. Ele tise po ota ia whateknolosi. Mai maota malawa. O no lona tūlanga foi lea o le awhiai o le siusia manga ia me se foi o le soifua malolo ina o tātou tangata. O e tā ua tūlanga lea i le maua e lea o se leni. Pea au maila o taota o le talivavea ia. E le maua se leni pea awhapea au maila o taota le i le tātou pokalame lea. Ma e sao lele lava le saunoanga foi lau sunga. O le si lea whawhita uli o sa mai tawina ele vai ngane ni vai aso na e ale manatu foi le ama le mafaunga yo tatu tangata ia e maua ni se leni ile tatu por kalame le pe a maila u taota ia a faila ele maua sa se leni ia peo inala ia wa piwa le mafai lo na o maila u la o taota le I ka ko station sia le au inai. Ia ai o le aunga ia ma le whaamoe o le nipo kalami. Ina ia mawhai ona koleti pe ave ese mai o tātou ota ia e alu le eritisi. Po ota ia whateknolosi. Mai o tātou maota malawa ona o awhianga o le sisia manga ia me se fo tūlanga pe ona iai ia whaamai pisi nei vai tau. E te le a se awhianga o ota nei le tūlanga le soifua malolo ina e me se tūmala tele. Ia ai o le whaamala mala maina na o le tūlanga lea. Wae o te longa o le whaafitau le numeritasi a lea.
ia o le tulang fa pe mawai se leni pe le ai ia Malo, ko se tali atu le malengang faftai ton Malo whaatai sa noa ia ao a tai ai pia i le vaenga lea whaamolmole fualanga le whaafewhea ia pea waluatu nei e watua ula pisi atu lou tato por kalame man whaafonga mai o waluatu o tau atu le ili o a ula e yeisin kama i aikia fo inga le le koe kamukang e mawhai ana o waluatu toi au mai ia ota ia lena avato isi a inga i loa e mawhai ona o toi whai a ola mata e mawhai na tūlanga pe e a fia ia uilalo le soli ngā tūla fono e tusa o aia inga o le whaatinonga o le polokalame le matanga venga whaamole mole fualang maro faftai ona o le polokalame ia o le silea o ngā o le polokalame lea pe o le ala lea le fai e le tatu ngaluenga lea o le audit o le whaamauina ma le aoina mai o le teira lea po le whaamaumaunga lea ia o whaamaumaunga umara ia e whaamauina e le ofisa ia awa ia ngaluenga fo i fufua i mole lumalai ia mai loa ai po le a se tele fo i o tatou i waste ai tua le communities ia a fai e ise tūlanga whaapea fo i lea wa o le taimi ai oritai wa whaamaumauina wa whaamau lalo o le whaamaumaunga le ofisa wa la e ka kokon karate ia e angai atu e toe ao ina mai kusala o le mako teira le ao i le aso mombua e pasi angai le vaenga le na tu te o e ao mai a tatou tautai e fai tau fo le la vaenga na fa inga a fai nga mato atu pe fia ni toasters na maua ya so na fai o ia e taulana i loa la vaenga ia ao mai fa ia toasters i fa inga o vai lele a fa pela aku ko e lua e longo winga e la le tulanga na pe wa fa le tonu na ia ai a fai o ona o le foi le ana va o le ale ni vaenga o tau na le fai ona toi fa nga e sa o ela so noanga e a ona le anga le ili ia na fa pela ta towa o tia o le anga o umara nga ia e ia ta nga le la yelo na malama fai on toi fai le ili le ia mo toi fa nga ia o te iloa e le a fai na le tūlanga e ma fai a ona toi a meo le aunga na fai ngame ia aua nei tele se o tauta ia wa am fai a ona toi fa nga tauta i toi fa le leia ma ia tonu ele se a fai no le tūlanga Malo waftai, o le asele sona taua fualanga i le anga i atu i le au ina mai o tauta nei. Ia a mai se fo i o tua i le vale o le matanga aluenga ma nofuanga. Po o sunga i whawhianga inga ma autala vouia wa tuu iai ia le tau au fo ia pe tuu mai fo i le lato lango i le pokalame le matanga aluenga. Malo waftai. O te tonu o le sona taua mai le pokalame ia o se avanoa lea e whaalau i loa atua i fo i tatou atu nu e me se a tatou nuu mawhio anga i tua ia le taua fo i o le ngaruenga lea o le au ina mai o taota nei e a fia e si se o manga o taota i alu le tise te lea o tatou tangata i tua ia ele o malama tele i le ia fianga ma le onga fo i o afianga o tauta i alu e tise si manga e mesele so i fua maloloina o le tauala o le ngalue fatasi o le mtanga luenga ia ma fafeangainga fo i mautala vou ina ia wao fafeangainga o la tona le tapu e ina le o la fakeusiano ia o fanau e mese fo i o tupulanga ia mese o le fala potpotonga i tua inu ia e whaingo fia whangale o na momoli atua i le au ia le tau wha malama maina na o le ngaruenga le tau whai ai le nei ofisa whaingo fia na o le au le ai i tātou tangata whi o lono nofo mau inu i tua wa e lau tau le loa mai ia mea le tupu tono o le talwhatai fwe nei o pia ia e pia o se whainga paanga lea i ngā lulue whatasi ai ina ia tu mai fo tau au nei o tātou community si tua tau ala tu whawhianga inga mau talpo whanga le fio swani mai le mtanga luenga tamu whainga le nei por kalame
Malo whaatai, lau sunga fia so i tamali i wha mole lava. O lea ua patino tonu ia nisi o talavou mai o na tau fia. Whaafel tūlanga lea o lea ua iaina nisi fo i o talavou whaapea. E apea kua koe mako. E mau te fia iai fo i apea mai nisi pinga i le mata o talavou. E mau te ngā lulue atu iai. O le asa sila mamao le mata ngā luenga a o wha ngā solo pia le porkalame lea. Lau sunga fia so i tamali. Whaaftai rawa ton e fia whamauina ia lea ngā whaaftai fo i na isia tātou au talavou lea ua fiso ta i mai iai le nau ta inga. Ia e fia whaonga ina fo i la tō mo le tātou ngā luenga. O le tūlanga le lei lea o le eta mwhai fo iai ia le mtanga luenga ina ia si itia ia le ngā luenga so tau au ale mtanga luenga. Ia matatou awhioanga ia e mese fo ia tatou e kalesia. O lea ua whamauina le mtanga luenga, e lena le pau lea o tatou ngā luenga. Ia mai e tele fo ia isi por kalame ia e ngā lulue mawawa ai ia le mtanga luenga e tau mwhai fo ile engage mai ai ia tātou au talavou mawhala potonga e peo komita tina, ia o au manga foi, ia e mai se foi o matai, ia i tua ia whioanga. Ia ia le whaasoa. Ai ona mo le porkalame le o le ua alu le tātou porkalame. Ia le na whilwhili ai, anga le paua ia le au whainga foi o tātou stations, ia e fuafo ia tātou poloketi ia lea e whaatino ai, ia le tātou au nanga ai. E whaaftai lava ia te ilatou lea ua whaailoa mai ia lea fo whaamauina mtanga luenga ia mo nisi langa luenga fo lea whaawau ia awai manatua fo ele uma ia tatou o tauta lea o lea watia ia lau auli lea walea ia lea whaatau le isi auli fo ia e umane fo le isi ono masina ia watoe leanga fo le na auli a lea wa umal tatou porkalame au mai ai ia lona winga la e fetau i foi le koe aluaku foi o le maybe phase 2 pe atoe mau mai foi ia nisi poloketi foi le sosoani tatou ngalue ia ala fo ua maua ia isi o taota lea ia ona sui foi la ia lea o nisi tatou stations foi ia va aia nga ai ina ia tofusia umai tatou ele ngatou o le whaamanuia ina o na ia tātou au talavou ia i tātou poloketi mga luenga ia ai o le tamwhaifoi lea e pasi le whiau a wā whapea nei la o lea la ngā lue whala si u i le tātou pokalame lea ia lona winga la o seisi pokalame mai ia o le ale toe whaongaina la whala si ia ale la apasi atu e isi no lai talatu atu mei pio vai lutai ia po sa tapuala e o la pokalame o ia sa tapuala whaailoa atu a lea ua malama uma community lea whale asi a fio anga uma ia la talatane pio kalame la le sa ia tātou e ave ia tātou o taota so o le tāua lana ia o le vaenga lea pe ona whaailoa ia e whaaftai atua i lava ia tātou au taravou ia lea ua fiso tai mai so toi whaapi atua i le vaenga lea na saunoa i le sunga ia fualanga lea na siringi ai wai e sao le lei o le mentality anga tātou e tau ana iai se tauvi o so se mea ia ona la ole ana talent tatou tupe se mango le anga ro telefoni ma tuatu ia mai avitia ia vatoro se la tala ia wa terminei le mo so tupe fole mai pa e benefiti la oi o lea ua ave eseina mai ia ota mai lo maota malo lawa ia e faititi ai pe vaenga ia na uta ua o iniseti o namu o le pefu ia mai si uma inseki ma fala fua ho ile e tulou lava i sumu vaenga fa pena ia eu no afaina ele soi fua maloloina ia ele ngata fo ile o le si o manga pa le wa faile a wala le faingo fie o le ele to e sau mama o lava la mai tuai ia le patai au mai au tota i ta fainga ku so o le wa avakule por kalame fa la talata atu ia ti oi ia ngalo bifo ai no fuanga ia la talata ane tu ia ngalo e atu ia le ofisa au mai e ta ua fo i le whaalongolongo atu e ta ua ia le vaenga leo o le malama po le tomai fo i le ala ia te o e mwhaiena e to e whaia se ili ia le lei mantua fo i la o pokalame ia o le to e whaonga recycling
ia le ai ar fo e tolu le pese ia tamaiti mfaalau iloa ole reuse, reduce, recycle. Ia e la maisi pe lawa ko ke se fulu ara wa ia e la vevola ko ma le repair ia mo le toi fausia so e ta ua tela le ta ua fualanga e ta mo fai manko ka ko le kom fai fa IT e fa IT ia le fa tupula ia yo tota a fa pela e te alu watu e a vakulau lau toaster wa iloa wa le anga wa le mfainto e fai ai e tau atu waila ia le microwave masalo penga o le waia la e fa le tonu ia polea la e mafai ona e fa ia em fai nga e avea it's okay ele se fa ina ia na me ai na lo fa iloa ia waenga o lo ke va ia ko le microwave le la wa vea o te alwe se kango e fai a fai a koe ola ia o le atu ulo maa o se fela o tupele toi whaataua seisia microwave a la koe ka muka koe lea ia na e toi saule le toi whaafoe mai ia whaamalulu atu ua le mwhai ona o whai alo no winga la e sa o ala ua le anga ala le microwave lea ia toi waturo tu a la kuloa la e whai a koe le anga wa e ita ia kangoloa kongi roi kua lo whale ia no winga la o lea ua e whale anga ina ia le tatou si o manga ia o lea foi la ua ia lau contribution ia namu ia o ifo i le microwave le na to mai la ia le e fa pisi le fa ma ia o va nga pe o le aunga autu ana e lenga fa atino ia nenga luenga ia manei por kalame o le tato nga luenga e nga lulu e fa atasi ai mantua foi o le ota mta fa yo ile o tangata umba waste is everyone's responsibility le anga foi o tātou uma, we generate, kako uma e kako ke whausia mai fo ia o taota, o whai aku nge, o ui ele, ia masa vaenga, playing, e maua mai e se o taota, o ke whaia, o ke whaia e se o taota, ia, lo vinga kwa o pepe loa, ia, ai o le tāua na, o le nei por kalame, ma le tātou whaatanoanga foi, ia e whai loa atuai, o le marsilafia, Wa yasa nei e lua e fitua kako stations ia na whaamauina ia le kako audit o la ngā wakule ofisa la ua iai o taota o le whakasale i ta elefanga o le whakasai malae malu o le kalesia katoliko i o e satitua o le whakasai whaleasi e whakasa manono uta ia o le kalesia sofitu i wailele ma le e whakasai sinamonga so vaenga la ia leana na iai o taota ia whaaftai atu ai ia i ainga uma le ito tono areas ia e tatono fuanga ia leana nga ia ne ma whaonga ia le havanoa ia o isi la kako stations ia nga lau atu ia e toi whaamalosi atu le mtanga luenga ma le tatou por kalami ia nga iane ia ma whaonga tatou beans la iai tuai lau o taota le taimi nei olo iai le tatou por kalame ia o supermarket ia a miners o le sfafita au le na matauina ia i kako beans la ilunga i o ia miners ia o le na atu le officer siaki atu ele aini o taota fo ia e-waste ai watumu i o taota ia masani ia pepa kuisi ia le ala wa tau whaiwele koe whaailu whaalele ia manino le ai o beans na le ilunga ia miners supermarket e whaapitoa mo tatou e-waste ia mo ainga umama ila atou o le ano nofoi ili nofuanga le aluanga ilunga i vai lima ia vawala manu umana ila talata atu iai ia e whaonga nei tatou beans na ia ina Malo whaatai sau noa. Ia se i toi fofola mai ala awiwi fia so i tamali o isi la sanga po isi vaenga ia o le a se i el tato por kalami po o a fea le aso e whaangatai ia wa pea na o whai atu taimi o sola e ia ile si a inga la fato a maua mal por kalami ia kope la ue rope ke ua mangele le ofise afi o a fea whaangatai o a so le tau ona tu ina la pisi po le to tono pins amol ya malo lava faftai to ya le lawa o manga audit o lai e ao mai nei a tato stations ia le sa audit nafi la lo anga ia tu ia vaenga le sta ia mo le collecting mai o tato ota ya lo no wingala ia ola foi la o open foi la ka ko pins matato no fuanga ia amata tu ia le fia na nei ia o le weekend
ia ma le vai aso lea lo lumana nei o le aso lua ia e amata ai ia le audit ia i aso lua le vai aso fou ia aso lua le vai aso fou tusanga o le aso lua sefulu ma le iva ia lala ua silafia e kako stations ia e pei o taʻelefanga o Malae Malu sa titoa ia o Eva ia ma vailele e kalisia sfitu vailele faatoʻia ia o i latou laga lea la audit i le aso lua ana winga la toi faasolo foi la le ofisa ia e faatino foi ia le latou galuega masani lea o le faitau o le faamau ia mafua ia le mamafa o tatou ota ese ia le faaputuina ia ona ao mai loa le o le vaega na i le aso lulu a o le aso tofi ia e faasolo ai le ofisa i kako stations ia iai faleasiʻu ia o manonouta o satawa ia ma le agaʻi mai lea i minus i vailima ia o le star ia ma le suoma ia o tatou nofoaga o le kakupakalame uma le aso sefuma le lima o me ia lona uiga la le ia vai aso ia le totoi ia e faasolo so e o ko le aso lima o me ia ua uma ona ko leki uma mai ia tatou otaota e o la sulima me ia e le toi faatinoa lola ia lea o se vaega lea a faila la ia ni au la pisi tu atu le taimina ia longa winga la e te susu mai ana o au mai i le kako landfill a ua mantua foi la otaota ia ele mafai ona au ina mai a tatou otaota masani foi le tu i lunga lau fatala pisi ia matu ina mai a tatou loli ia o kokongi e kau te le foi le take up ai le space foi o lau tanga la pisi ia me se lau fata la pisi ia po lau pin foi ai o le tatalo le matanga luenga ia o le avanoa nei ia e ke lia mai ai ia se lia ota foi o lo i lo maota ia ma lo lawa ia ina ia mfai ona fa mai na mo se si o manga mama ia me se foi o tatou soifua malo loi Malo faafetai saunoa e lausuga fia soso i tamali toe tasi lava laʻufisili faamolemole o gā featonu ia e ave i ai le otaota lea pe a fai ia o aʻu lē mafai lava na usau e mafai lava na usau ma au mai lava pea ia le o kakou faigaluega ia maavatu e le lapisi o gā featonu lava o te alu atu e avatu le taumataagaluega laukaga pepa lapisi lea tulou le ua usau maʻu po ke alu maʻu e tia i ono fuanga foʻi lea i tafaigata faamolemole ia faafetai lava mo le faafesili o matou e pacing auta i tafaigata i le vaega leia le tatou landfill o ina tonu la e avatu ai a lau otaota o loo iai lava tama i luma le gate ia e te alu atu foʻi la faailoa i tama le ituaiga uae e fesili atu foʻi latou po le a lau ituaiga lapisi la i te alu atu ma oe ia a e faapea mai ia o otaota i o computer o tv ia ona faasino atu foʻi le latou ia le vaega e agaʻi ave agaʻi ai ia le ae a faapea te alu atu otaota vao malaula au ia faasigo foi lakou ia le sel foi lea po le vaega o le landfill ia e agaʻi ai so ua uma lana maioio ia i tuaiga otaota a faapea otaota foi ia mo recyclables leia le tigifago ma le tigiapa ia o la foi ua iai ia a tatou recyclers ia i tafaigata ia e faasigo foi latou ia le vaega na e ave agaʻi ai a kakou plastics ia ma tatou tigiapa inu ia o tigifago mataʻitaʻi ia ma isi uma vaega so o tafaigata la i le nofoaga lea o loo iai le tatou landfill nofoaga foi le lafu aʻi ai a tatou otaota afaia le silafia le nofoaga e mafai ona valaau mai i le tatou telefoni lua valutasi o le telefoni lana le matou ofisa i tafaigata a o le ono fitu lua selau ia o le telefoni na a le ofisa autū lea le matou matagaluega i le tati ia e mafai foʻi lana valaau iai ia le ono fitu lua selau ia ona fesootaʻi atu la ia lea o le matou ofisa lea o ia matou i tafaigata ia e faailoa atu ai foʻi vaega ia ma faafitauli faafesili ia o loo iai foʻi le matou Facebook page ia e mafai foʻi ona message atu ai ia pemeli atu foʻi ia po le a lava ia se vaega foʻi le fia malamalama atili ai ia i so se vaega lava tau otaota
mata i tuina o ota o le auina vai pena ia e mawhai lava o na whaafsili mai ia i le mātou vaenga ia e whaamalama ia maawatu e fu le sosoani ai o le tatalo lava ia mtanga luenga tatou ngā lue whaatasi ia o le tatou ngā lue whaatasi ia e me lelei e fu ia le whaatinonga le tatou au nanga ia mātou fu ia oni wana o ni au na e whaatino le tatou ngā luenga e le ato toa fo ia inisi o taimi ai tam whaile mea sili ia awale manuia o na i o tatou tangata ia e maisi o si o tatou atunu ulanu lau ava Samoa matalasi o lo tatou mita i nei. Malo whaafitai sa noa ia o le naua whaafonga manino le tatou o tunu ultulanga pe o na whailo. Ia le aunga ma le whaamoemoe o le tātou proklame ia e pei o na taula mua le tātou mtanga luenga puna oa whanātura ma le sisio manga ia i le vaenga tonu lea ia e pei o na ao i na mai o taota po o la pisi tau teko no losi ia ma la pisi alu le tise ia e pei o na saunoa iai ia le sunga ia fia so i tamali i siosi ia mai se vo le sunga ia fualanga pemita ia mai le tātou vaenga tonu lavalea ia e le tātou proklame ua whailo fo ia tātou numero telefoni ia e te wala au ia i sesi whaafisiri se vaenga ia e fia whaalau tele ai lau si la fia ia e tusa o le whaamoemoe le tātou proklame mantua whato a mai al proklame whaanga solo i le aso 15 o le masina faulo na winga o le tele le taimi o le talo lava ia le tātou mtanga luenga ina ia tātou whao ngā lea wanoa ia o lea ua vai malima atu le tātou mtanga luenga i tua i tō mota malawa mai se wa fio anga te itasi ia awa lea o ina mai o taota ia mo lila nganga whaafta i tele lau sunga fia so i tamalii mai se fo i lau so atau le sunga ia fualanga ia e tusa i fo i le tātou proklame ia i le neiva iaso ia manuia tele ia le whai unga le neiva iaso tanga leifo i leili i lua fionga ia awalfa awawina ia o tiu te mawhai vai pia na tautua le tātou utunu ia na matanga luenga manuia fo i le whaafonga mai a se tātou utunu manuia le weekend tau whaasoifua. Talofa. Talofa with a Smile campaign is all about providing quality customer services across the public service. Driven by PSC's vision of public service excellence, the mission is to provide quality public services. Great customer service is what the public service is all about. It's simple, it's free, and it's a universal language everyone understands. It is human nature that when we are happy, we smile. And when we smile, we spread positive vibes. We create a happy and a safe space. This is the simple message of the campaign, that in whatever service we are providing, we are happy to serve the public. We value our people and our communities we serve. This is at the core of the public service values, service and respect. It is often said that when you answer the phone with a smile, the caller can hear it. And that is power of a smile. It starts from you and from me as individuals. Together, we can transform the way we serve, the way we think, and the way we work. Make a difference. Serve always with a talofa and a smile. Be the change, talofa with a smile.